Ukipata chance, wasiliana na baba yao kwa sababu ndio baba yao huyo. Muda mwingine baba yao ana act vile anavyoact kulingana labda na wewe unavyokuwa unazungumza naye. Ukiongea naye huongei lugha ile ambayo inastahili kuongea naye, lakini labda unaongea uchungu. Sasa kama utaongea uchungu, inamaanisha yeye pia atakulipa wewe kisasi na yeye pia atakulipa wewe uchungu. Kuwa wewe, jitafute wewe, jitambue, jithamini, muamini Mungu kwenye kila kitu chako unachokuwa unakifanya, kwa watoto wako ambao unakuwa unaishi. Zungumza na mwenza wako wa zamani vizuri, then you never know. Tunahitaji sana baba nao washiriki kikamilifu katika kulea watoto wetu. Lakini sisi pia wazazi wenza tunazungumza nini kwao? Si kwamba tuanze kutetereka, tukutetemeka. Kuwa wewe, yani be you. Kuwa wewe. Ukishakuwa wewe, ukiishi wewe kama wewe na mambo yako yakaenda bila kisasi, bila kinyongo, ina maana kwamba na yule baba watoto, you never know, anaweza akaliona hilo, Mungu akamjalia, akaanza kukumbuka watoto wake kwa namna moja ama nyingine. Lakini tusiwape watoto taarifa mbaya kuhusiana na baba zao. Tujitahidi katika hilo kwa sababu ndio baba yao huyo. Hata kama haendi sawa sawa na vile tunavyotaka, still tujikite sisi kuwa imara. Tukishakuwa imara katika Mungu, tuwape watoto wetu vitu vile ambavyo wanastahili kupewa kama watoto. Ni watoto wanahitaji kukua, tusiwatwishe majanga yetu sisi na wenza wetu. Tuwaache wakue, tuwaache